strike kita. Ya, apa ya? Ya. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing. Pagi ini kita mancing kembali bersama dengan keluarga sambil liburan hari Minggu. Ya, ikuti terus perjalanan kita. Terima kasih. Bismillah. Strike ya, guys. Strike pertama. Yes, kerapu. Mantap. Lanjutkan. Bismillah. Bismillah. Push, aduh. Disembar tadi, bos. Kita ulang ah. Kita ulang lagi. Dapat lagi. Ya. Kedua, kerapu. Baby kerapu, hantam terus. Yes. Strike. Aduh, lepas, bos. Aduh. Strike. Strike lagi. Masih predator yang sama. Lebih besar lagi. Ya. Size-nya lebih besar, bos. Gimana, ketua? Lanjut. Mantap, lanjut. Bismillah. Strike. Weh. Ternyata hantu laut. Ya, hantu laut nih, bos. Bismillah.
Tahan. Tuh nere. Bismillah. Ayo. Ya. Push, strike. Gas. Push. Tuh, lepas dia, Bos. Lepas, mocel. Padahal besar. Tahu ulang. Hai. Sama, kerapu juga masih. Ya, apa? Ya, lanjut. Ganti warna, Bos. Lanjutkan. Kadang ada bluefin di sini. Agak kurang tapi. Strike. Masih ada, Bos. Makin besar size-nya ini, ukurannya makin besar ya. Mino warna oranye campur dengan hijau. Lanjutkan. Bang dak kereng. Kali anu. Oh, sebelah sini. Masuk Pak Dunak kereng ila ando ita sa uya tanong hay meruyo. Oh iya. Masuk ne tahu luru-luru meru mau miriang. Ini ada. Oh iya. Ini monster, Bos. Ang mau tu ge di uya, tek nang si di uya. Nang bau tu kerebe dia. Mana lembu. Oke. Kan. Lanjut. Lanjut. Oh, luar biasa dia. Level dia lurus deh.
babon. Iya. Babon, bukan bonbon. Ya. Oke. Mantap. Masih umpan pink. Yuk. Kerabu. Lagi dia, bos. Dia nampaknya ini. Oh, sebesar dia, bos. Babon, bos. Uy, amis. Amis. Oke. Lanjut. Ya. Hai guys. Ya, tuh bocil-bocil lagi makan, bos. Bos kita lagi istirahat nih. Ya. Hari ini hari Minggu kita di pulau nih. Kita tangkap tadi. Tuh. Ya. Maknyus. Menggugah selera, bos. Jumbo. Jumbo ya. Ya. Ikan jumbo. Kita lagi strike jumbo beliau. Hah? Masya Allah. Double strike ya, guys. Oke. Hah? Coba lagi mancing ikan jumbo. Hah? Minta mak boleh antosannya gue, mbak. Strike kita. Ya, apa ya?
Ya. Apa ini? Ya, strike nih. Ya. Hah? Berat nih guys. Oh, ayah porat mau. Berat ini. Sampai-sampainya. Ben. Kabui. Alhamdulillah. Wis lepas. Hah? Ya. Trevely ya. Dapat bos. Ya. Strike lagi bos kita. Tinggal kacanya aja. Anak kaca-kaca.